nk'ibisanzwe in the homeless girl zitangiranye Alice ari kuri telefone afite ibyishimo byinshi cyane. Baratwereka indi shusho y'ukuntu Lewis yaramaze ko yakwisetingamo ko Alice ndetse na Lucky bamaze kuba abafamiliye be. Cyakoze hano baratwerekana imbere yaho gatoya Lewis avugana cyangwa se ahana rendezvous na Alice yuko bagomba guhura mu kajoroshoro igihe yaravuye mu kazi. Bidatinze Alice yaje kuba yakwitegura nk'ibisanzwe afata umuhanda caho. Reka twigarukire ku rukundo rwa Tricia ndetse na Dani. Uyu munsi ntago abantu benshi cyane barwishimiye. Nyirabayazana nta wundi n'uyu mukecuru urimo kugaragara hangaha ndetse nanakimara kubwirwa ko ubugambanyi buri yarakibukomeje agahinda kaje kumurenga. Nyamara umwanzuro wa nyuma y'uko bagomba guhura ukimara kugerwaho nibwo ibintu byaje guhinduka direct bisanga mu marira n'imiborogo igihe Alice yaramaze kuba yakwatakwa ababicanye mama we yatereje mu mizo ya mbere. Twabigarutse inshuro nyinshi ko uyu mukecuru atari wo kwizerwa habe na gatoya. Uyu mukecuru ameze nk'urunyaruvu rufata ibara rw'ahantu ruhagaze hanyuma rwamara kuhava rugafata irindi. Lewis iyatahaba nta n'umuntu wari witeze neza yuko Lewis ari umunyembaraga udasanzwe mu bintu bijyanye n'intambara ndetse no kwihagararaho. Umugabo ahora ari umugabo. Gusa reka tugaruke ku bucakura n'uburyarya uyu mugore amaze igihe kirekire yereka Alice. Bivuze ngo yamaze kumwicira umutima ahagaze, nta kintu na gitoya Alice yabasigaranye aramutse abuze Lewis. Ese twavuga ko umwanzuro wa nyuma ari uwuhe nyuma yuko uyu mukecuru amarorerwa n'amabara ndetse n'ibibi byose yagiye abika mu mutima we acabiranya abana abemeza uburyo kiyemeye urukundo rwabo kandi agomba kubashigikira. Kumbi bwari uburyo bwo kuyobya burari kugira ngo Alice yicwe ndetse bamunyonge kugira ngo icyaha cye kitazamubazwaho. Gusa uyu munsi arasebye aramwaye kubera ko abo yatereje byose babashije kuba babibwira Lewis. Twebwe ubwacu nk'abakunzi ba The Homeless Girl twari tumaze kuba twakwisetingamo ko Lewis ndetse na Alice tugomba kwakira ubukwe bwabo vuba, ariko ubu ngubu ntago tuzi ngo ese niki kigiye gukurikira nyuma yuko bamenya ko mama wa Lewis yarakihisha inyuma y'urwango rutindi yarafitiye Alice ndetse nyuma y'igihe kirekire Alice yumva ko yamaze kwakirwa nk'umukobwa. Murabyibuka amagambo y'amarasha mugeni yabwiragana ngaho urabona mu byukuri Alice igikobwa n'iki biriya byose byari umurenzaho. Abicanyi bari inyuma ya Alice uretse Imana ubwaye igikinga akaboko. Ntabwo Alice irishoro yari kuba yagira uburyo yasimbuka mu rupfu. Ese uratekereza ko iyi episode igiye gukurikira irazituzaniye iki? Reka tuyihanga amaso. Murakoze turi kumwe gatanu ku kandi.